الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rai darsu capan di labong ko asumul ko wiyete sumul ko moftugol manam hunditugol sumulul aqida al islamiyya bimana aqida al islam on ko aqida moftuɗo ko ɗaɓɓete kon fuu hay nokku ara ala ka ŋakkil no wiyete sumul no wiye assumul no wiye istiyab hunde nde tawata ko moftude piiji ɗin fo hay nokku ŋakkira o wi al aqida al islamiyya aqida samila min ayi janibin nadarta ilayha wo aqida al islam ko aqida moftu sengo o sengo ka daarirɗamo a tawa himo timmi kala sengo ka iwtiranɗa aqida on ka daarirɗamo a tawa himo timmiri ɗon hay nokku o ŋakkira wa dhalika min khilal ɗum ɗon no wawe daarede e hakkunde ɗi arayɗi ɗo tafsiru qadaya al kubra fi hadha al wujud fahiya tusaf bisumul باعتبار أنها تفسر كل القضايا الكبرى في هذا الوجود. O aqida l'Islam himo sifore ka timmugol e ka moftugol tawde kala haaju yanuɗo e haajuji jeni ɗi e maapiriji jeni ɗi e ko yanata kon e alhaaliji jeni ɗin e o aduna aqida on haray no marani ɗum ɗon firo no marani ɗum ɗon ɓanginan tilkal qadaya allati sagalat al fikra al insani ɗi muraduji ɗi tawata no sohlini miijo neɗɗanke wala tazalu tusghilu ɗi seerali kadi ha han iɗi sohlinamo wa tulihu alayhi bisual iɗi soñjamo landagol ɗi sukkinanamo landagol no soñjamo wa tatatallabu ljawab alhasim no ɗaɓɓa jaabawol taƴugol haala haray ngol lanni haala kam few ɗum wiyete aljawabu alhasim ko jawabu mo tawata no lanni haala mo taƴi haala kam few ala nokku ka feƴƴire alladi yukhriju l insana min addoya wassakki walhayra ngol jawabuwol ngol tawata no yaltina neɗɗanke on e yeebaare yaltinamo e waɗugol e ɗiɗi e diina makko kan yaltinamo e wembagol wa yamtasiluhu min matahati lfalsafat wannihali lmutadariba siiwamo sortamo yaltinamo e wembareji philosophie yemɓe ko addata ko bonnata hakkille yimɓe e miijoji bonni e nodditale bonkodirayɗe ɗe tawata feewa yaada e ko hawri ko qadiman wa hadisan ko neeɓi e ko hesiɗi nodditale feƴƴunoɗe neeɓi ɗi tawata ko nodditale bewnayɗe nodditale woopuɗe laawol nodditale pooɗayɗe yimɓe ɓen e oñaare hella ka aqida arane e sakkitiɗe hese e kiɓɓe no jeeya e mum qadiyatul uluhiya yani qadiya allahnkaku ngu qadiyatul kawn
e muradu fi aduna on qadiyatul insan e haaju fi neɗɗanke o muradu makko e qadiyatul nubuwa e muradu fi annabaku ngu wa qadiyatul masir e muradu ko hollata en fi jaaƴorde neɗɗanke battane makko ɗiɗo fof miijoji philosophie en ɓe ɓen no addude ko sohlina miijoji ɗin fewtinira ɓe nokku goo fi aduna on ɓe ara ɓe yeeto yimɓe ɓen ko ni yiira taguɗo ala moƴƴinɗo ala fi neɗɗanke on ɓenna ko ni o yiira ma heɓinoke philosophie en ɓe goo wano Charles Darwin addunoɗo miijo o wi wo neɗɗanke on ko ni yiirago yo kono lasni makko on koye couleur o yalti couleur Charles Darwin ko on miijo kankadi o yaltinno England yimɓe buy jaɓi miijo ngu woni wolude ndu ha kamɓe tigi jaɓunoɓen ɓe tawoynago on ko nazaria fenade kono ko hollugol wonde ɗi probléme ji ɗo fof no yaltinede ko sohlinta miijoji yimɓe ɓen bonna faamu maɓɓe on bonna finde maɓɓe nden kono finde l'islam on no mofti fi jaabagol ɗum ɗo fu holla ko woni gonga ko e fi annabaku ɓe yeddi wahawi ɓe yenni wahawi ko fenade ala ɓe yedda kadi fi jaaƴorde nden ɓe yenna si yoti maayi lanni bano adama si lanni mayde lanni hunde ala toon yeeso toon kadi ɗum neeɓi ko fuɗɗi ha ka sakki toon ɗo kadi insan duna kadiyatil uluhiya wa tawhid aw bi kadiyatil uluhiya duna kadiyatil nubuwa wa risala aw bi kadiyatil nubuwa duna kadiyatil jazail ukhrawi fa inna kadiyatal islam qad uniyat bi hadhihi al qadaya kulliha o wi si tawi no woodi toon e aqidaji go'o ɗi tawata hiɗi kippi fi alhaali neɗɗo on kono ɗi ala ukkitade fi alhaali allahnka ko allah ma ɗum e wotinɗingol fi allah ma ɗum e ko yowodiri e allah e tabintinalngol allah dewal kono hara ɗi yollitaki affaire annabaku mum ɗi yollitaki e affaire nulanga ma ɗum no yollodiri e muradu annabaku mum kono yollitaki e muradu fi joddi ndin ka lahira immital ngal e hasbore si tawi no woodi e aqidaji l'islam wonɗi yewtude fi ɗumɗa yewta fi ɗumɗa yewta fi ɗumɗa ma yewta ɗumɗa acca ɗumɗa wowla fi ɗumɗa acca ɗumɗa haray aqida l'islamu an kanko kan himo maapori himo himmiri ɗiɗo probléme ji fof ɗi muraduji ɗo fof aqida l'islamu on kan no yewti wa qalat kalimataha fiha aqida l'islamu on yewti konngol ko yewtata kon fi ɗi muraduji ɗo fof bi sumulin waade e moftande feeñude wa wuduhin samil e ɓanganduye moftuɗo tawata no laaƴi pos no ɓangi no henti aqida l'islam on la tujazziu l insana bayna ilahayni isnayn aqida l'islam on ala sendude neɗɗanke on o inna yo jokku reweteɓe ɗiɗo senditanamo reweteɓe ya rewo oɗa bimbi rewa oya kiiki ma rewa oya ñalawma rewa oya gem ma rewa oya ka kene rewa oya ka gundo aqida l'islam on ko reweteɗo goto mari reweteɗo goto reweteɓe ɗiɗo ala li annaha watusafu l aqida al islamia bissumul aqida l'islam on no sifore moftugol kadalika li annaha la tujazziu l insana bayna ilahayni isnayn oɗo ala senditude neɗɗanke on hakkude reweteɓe ɗiɗo
yallina oɗa tikkina oɗa masi oɗa tikki oɗa yallike harayɗa tijjori cende ɗen fof probléme ko goto pete rewete ko on tun yalloto ko on ɗon tun tikkata ko on ɗon tun yoɓata goto ilahul khayri wan nur no woodi woɓɓe jogiiɓe reweteeɗo moƴƴere reweteeɗo annoora wa ilahu sarri wa zulma e reweteeɗo bone e niwre yani no woodi woɓɓe ko ndaygu ngum ɓe rewata ɓeyna niwre nden ko bone addata woɓɓe kadi no sendidiri yani wono majusiyankeɓe ɓen kama kana fil majusiya wono ɗum woniri noon ka dina al majus dina majusiyankeɓe ɓen ɓen ɗon ɗen no holli wonde reweteɓe ɓen ko ndaygu e niwre yani ko ndaygu ngur rewete bone on koka niwre woni aw bayna allahi wa shaytan ma hakkunde allah e sheytane alladi summiya fil anajil bismi raisi hada al alam wi'a ɗon ka liñyilaje moƴƴinaɗe na liñyilaje mo allah jippini on ndi ko liñyilaje moƴƴinaɗe ɗen mo ɓe wi'ata ɗon ko ɗo woni hoorejo aduna on wonɗo ferlitade e aduna on wa ismu ilahi hada dahar e inde reweteɗo zamanu ngu yani reweteɗo aduna on no ɗon ko on woni jano on e reweteɗo e nguɗo zamanu yirde nden yani kamɓe ko noon ɓe sendiri wan kasama al alam baynahu wa bayna allah falahu mamlakatu dunia walillahi malakutu samawati hakkunde seytane on e allah ɓe sendi kamɓe ɓe inni wo goɗɗo e maɓɓe no mari laamu aduna on oya noon no mari laamagol kammuli ɗi mi mana ko reweteɓe ɗiɗo woodi oya no laami kammuli ɗin oya no laami aduna on fof ko ɗum woni ko jano e tosoko no woodi aqidaji goo hara ko ɗum ɗon ɗi mari wano ko ari kon ko anajiluje ɗe tawata ko anajilje moƴƴinaɗe fefindaɗe innayɗe ɗen ko baaba e ɓiɗɗo yani ko baaba on woni mawɗo on ɓiɗɗo on woni tosoko itimaduha alal aqli wal qalbi aqida l' islamu on no tuugi e hoore hakkille ɗen no tuugi e ɓernde nden kadi wa tusafu l aqida al islamia bissumul min nahiyatin ukhra aqida l' islamu on no sifore moftugol e sengo goo wayi annaha la tatamidu fi subutiha alal wujudani awi suuri wahda yani aqida l' islamu on o ala tuugade fi tabitugol makko e hoore ko woni kon ka ɓernde tum yurmede nden ka ɓernde ma so'oji wonɗi ɗin ka gite ma ɗum ka noppi ma ɗum ko ɗengal ma ko nandi e muɗum aqida l' islam on na noon wayi aqida imo mofti cenɗe ɗen fof o tabitirali sengo woto o acci ngoya o woppi ngoya o sembini ngoya kama huwa batta ɓeɓe tawata no sali ukkitagol hakkille e aqida on e salagol timmugol bi haysu la tu'khadhu illa bitaslimi l mutlaq yani kamɓe ɓe konti wonde aqida on ƴettatake si wona e ko hakkille ɗen jaɓi kon few mi mana si tawi woni ɗen ɓooti yi'aali tabintini ko ƴettata ala haddi qawlihim taqid wa anta ama yani no ɓe wirata ni ɓenna a fiɓu harayɗa wumi mi mana wata tasko tasakuye wata heɓu wata ndaaru wata gollir hakkil wa hiya kadhalika la ta'tamidu ala al aqli wahda e hoore ɗum kadi aqida l' islam on ala tugade e hoore hakkille ɗen tum kama huwa sa'anu jullil falsafati l bashariya wano woniri noon ko ɓuri ɗuɗude kon e philosophie ji yimɓe ɓen ko hakkille ɗen tum gollirta kala ko wirni kon ka wahyu kamɓe ɓe hoolaki mi mana kamɓe koko hakkille ɗen gooli kon tum ɓe ƴettata ko wirni kon ɓe hoolaki mana mum wahyu on ɓe gomɗina si neɗɗanke noon gomɗina wahyu on noon gomɗinir
sigo neɗɗanke gomɗinaali ko wirni kon taa ko feeñi kon ɗum o gomɗini kon noon ɗon kontirte gomɗini allah ko daali ko alladina yuminuna bil gayb ko ɗum ɗon atti koni o amma yimɓe philosophie ɓen kamɓe koko ɓe meemi kon e ko ɓe yiɗi kon tum ɓe hooli wahayi on ɓe hoolaaki ko tawata koko ardi e sengo e ko fiɓete ko wirniiɗi ɗon kadi ɓe hoolaaki allati tattahidul aqla wasilataha al fazza ɗi philosophie ji yimɓe ɗo ɗiɗo no jogiti hakkille ɗen ko ɗum ɗum tu woni jokkorgal ngal ko ɗum ɗon woni hewtirgal ka yahete ɗon ngal tawata ko melenwal fi marifatillah e andugol allah wa halli alghadir wujud e firtugol ko wiyete kon tindi aduna o ko wiyete lugad ko hunde wowletende har nde wela faamude ko ɗum wiyeten enen junnitol ko ɗum wiyeten junnitti ko ɗum wiyete lugad joni goɗɗo wowla harana ko wowli ɗon kon o faandi ka maana lugad ɗum no woodi wawi wa junnitti ni haala ndi tawata no mumi si wona wowlu ɗon firtanma a faamata wa innama ta'tamidu ala alfikri wassu'uri ma'a aqida l'islamu on no tuugi e hoore miijo e so'ugol no woniri noon fuu aqida on e hakkille ɗen no yaadi awil aqlu wal qalbi jami'a ko miijete kon ka ɓernde e ko hakkille ɗen hollata kon no yaadi fof muɗum no yaadi ka aqida l'islam bi'itibarihima adatayn sabu kontugol ko ɗeɗo ɗiɗi hakkille ɗen e ɓernde nde woni aalaji ɗiɗi mutakamilatayn timmuɗi ɗiɗi min adawatil ma'rifatil insaniya e aalaji gandal neɗɗanke wal wa'il insani e faamu ko yowndiri e neɗɗanke faamu ko nokkere ɗiɗi woni ka hakkille e ka ɓernde ɗiɗo ɗiɗi noon aqida l'islam on no mari ko ya miijito ka hakkille fiɓa ka ɓernde inna al iman al islami as-sahih huwa alladhi yanba'isu min diya'i al aqli wa hararati al qalb wa bidhalika yu'addi dawrahu wa yu'ti uklahu fil haya gomɗinal neɗɗanke l'islamiyanke wangal ngal tawata ngal ko gomɗinal l'islamu sellungal ko ngal ɗon ɗe memminta neɗɗanke on e daɗeri hakkille ɗen e ngulendi ɓernde nden yani hakkille ɗen yonnanomo ɓernde nden fiɓa ɗum ɗo no selli hakkille ɗen si holli yonnike ɓernde nden noon fiɓa wonde ɗum ɗo no taɓi ko ɗum wattati ɗon yi'a ka aqida toujours ɓe yennayi ko dalilul aqli wan naqli yani dalil ko hakkille ɗen hollayma no woodi woɓɓe ko hakkille ɗen ɓe gomɗinirta sa yewtiriɓe hakkille ɗen ɓe jaɓɓe miijitoto ha ɓe taa ɗum ɗon ko no woni enen iɗa waɗi e ɗiɗi si allah no woodi ka ala joni noon mi landoma kun téléphone hum ɗo hakkille maɗen no jaɓa yo gunɗo heɓo hara ko ni tun kum ardi ina goto moƴƴini na nokku iwi ina hunde ko ni tun ardi papɗe wotere oti miijito hatta hakkille jaɓata ɓe naa kadi o aduna ɗo hakkille jaɓata ɓe woodete e ɓaawa wonno ni ila wooda goɗɗo annda ko duuɓi jelu ila on say ha hannde hunde bonaali e muɗum nange ala huɓɓiteede ñande o renndine sa huɓɓiiɗo yiide ñande o ɓe a ɓeyda carmalle a renndina siko kembu toujours koye a ɓeydi koni o koye a renndi siko carburant koye a ɓeydi si tawi woni ɗen ko essence maago on no wiyeteɗen karsine lanni ko ya ɓeydi si meesi on lanni ko ya pooɗi to watta goɗɗo kono nange ngen ha hannde nanaka nge ɓeydana gaz ni lewru ɗum kadi nanaka no ɓeydana nanaka kammu ngun no fecci no ɓenta ma no watta ɗum ɗo e ɗum ɗo ma leydi ndin acciti funnude joni no guereede kadi ɗino ndi funnira joni noon hakkille jaɓayno ɗum ɗo fof wonira no yaarude no woni yaarude ni o banu adama e hakkille muɗum wonɗo moƴƴinde ko woni moƴƴinde kon fof
hutora ko Allah moƴƴini ko e hoore leydi fu ono waawi wonde ara ko ñiitugo futti ni moƴƴinno mo ala wonno moƴƴinirta goɗɗum hara kanko moƴƴinaaki ɗum ɗon woni dalilul aqli jooni noon ko ɗum ɗon waɗata o jonna golle makko ɗen o adda ñaamete makko on e nder ngurdam ɗam ɗum woni yonnorgal hakkille ɗen e ko fiɓete kon ka ɓernde sumulu nafsi al insaniya moftugol wonki neɗɗanke yankoye kin wa tusafu l aqida al islamia bi sumuli fi jam'i bayna dunia wal akhira aqida al islam on no moɓidiri hakkude aduna on e lahira o bimana wona yaha yaaru sengo woto jogoɗa anna on tun hawka lahara few ma jogoɗa lahara on tun hawka anna on few islam on nano few islam on ko ya jillidir islam on ko ya jillidir ƴetta ka aduna seeɗa fii ko hewtine fii lahara on ni ŋatoɗa noon fii lahara on yani ŋatoɗa fii ka luttata ɗon kono wona ya hawko anna on few feddeji buy no majji imma hawka anna on few inna memata ni ñamata yarata wattatako ɗanatako fowtatako c'est à dire hawka anna on few ni lorro noon yeeba wonki mum ni inna ko lahara on tu haaju mum wonemu woɓɓe kadi majji inni ko adna on tun haaju mum wonemu haaju mum ala e lahara ƴeqida l'islam on noon hawtitiri ɗi noon Allah daali hen noon wabtagi fima ataka allahu addar al akhira wala tansa nasibaka o wi ko Allah hokkuma kon ɗaɓɓir lahara kono geɓum ma ko heɓata kon ka aduna fi no wuurira wota haw ko ɗum noyi geɓal ma ngal e aduna wota haw ko ɗum waɗi aqida l' islam on ko tawasunu may o peesidiray woni ƴettaɗa seeɗa ƴettaɗa seeɗa hawɓe anna on few ɓeyni ɓe ruuɗike ɓe memata ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe ñamata ko weli ɓe ɓornata ko laaɓi ɓe waddata ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɓe woni tun rukotoɓe ka leydi bugol aduna on ni eni ɓe wawata gañade ko yawgol ha e laawol ta townata hawkuɓe lahara on ɓen kan ko heefere ko ya jillidir ƴetta aduna on waɗamo yottorgal ɗi lahara ƴetta ka aduna goɗɗum hara hawkali lahara ƴetta lahara on hara hawkali anna on few ƴetta ka kala seeɗa ko ɗum woni aqidal islam ko ɗum ɗon wiyete aljamu bayna dunia wal akhira hakkude adna on e lahira wa bayna ruhi wal jasadi e hakkude ruhu on ko landi kon e ko ɓandu ndu landi kon wa ijadi sahsiya sawiya e heɓugol neɗɗanke mo tawata no fottodiri almutawasina mo tawata no peesidiri hakkude ɗiɗo ɗiɗi hakkude ɗa e ɗa ka kala waɗake fof ko ɗum waɗi nulaɗo men on sallllahu alayhi wa sallama nde sahabaɓe arno ka makko ɓe yawi ko ɓe woni rewde Allah kon kam ɓay ɓe hewti ka makko ɓe yawi ko ɓe woni rewde Allah kon ɓeyni oɗo ko yaafa e hoore ko yaafa kon ko kanko woni koho tagu mum fuu kono e hoore ɗum imo wakkil ko ko wakkili ɗo fuu enen noon en tawaka ton enen e makko na en gootum si en wakkilodi e makko en yaadi e makko ko watta kon en haɓɓitiki enen kadi ko yeruɗon haddeten en heɓata hay hunde wakkiloɗen towni ton ɓe ari ɓe wi ɗum goɗɗo inni he min ilabata jombata oya inni he tigi tigi on min kay mi ɗanatako oya inni min kadi mi ñamata hooray ɓe haldi ɗum ŋaɓe gayni nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam geri ɓe nani ɗum ɗum ɓe yalti ɓe ni kono wi ɗum ɗo e ɗum ɗo kono wi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe wi ni kala noon accituɗo sunna an on inni ko goɗɗum ko jokkata hara e kanko e mum ton min mi dande ni kewoji kala nulaaɗo ko ndeññande fermi ngal dambugal o
fermani ɗon sahaba ɓen innugol waɗana e hoore muɗum goɗɗum ko tawata lorray ɗum o sunnanon mi jombay mi ñaamay mi hooray mi fowtoto mi juulay mi ɗaano jooni noon so an ayni a jonnata ɓanndu ɗum hakke mayro harayni ko sunnangol lundiɗa min hara Allah ndika sunnango on say ɓe yiltiti e feere maɓɓe nen ɓe ardi ka wasatiya ko wiyete wasatiya ko algol ka hakkunde ako ɗum wiyete aqida l'islam ko ka hakkude ɗum ƴettaɗa seeɗa ƴettaɗa seeɗa baynama najidu l aqaida al ukhra ɗo addi ila inqisami shakhsiya al insaniya e hoore eɗen tawa aqidaji goo ɗi sendita neɗɗanke on bayna matalibil jasadi wa matalibil ruh hakkunde ko ɓanndu ndu landi kon e ko ruhu on landi kon wa bayna sultanil ardi wa sultani sama e hakkunde laamu ngun ka leydi e laamu ngun ka kam fa tusabu nafsu l insaniya bil infisami wal isdiwajiya wonki neɗɗanke kin heɓa senditagol ki heɓa maapere tokkodiral ɗo e ɗo hara hunde ala ka yaani yani oti jogaki hunde ko ɗum wiyete angal jogagol ngu jogaki hay nokku si tawi a yahaali ka tumbo ka islamu o yehi ɗon ka aqida o yehi ɗon a jogata ko hay hunde ka kala e mum perdirte jooni sa inni ko lahara on tun jokkata memata anna lahara on perdirte jooni sa inni ko anna on tun jogotoɗa memata lahara on perdirte jooni ka kala e muɗum ko ɓe ƴetta gokkum sikoyo heƴi sa inniɗo jooni hannde koye a naafa ɗum aɗantako no kata a naafata balɗe ɗiɗi si feƴƴi hade no kata a waynodirama ɗo a waalike hannde a waali naafude ha weeti a inni an janngo kadi ko ɗum watta no kata si feƴƴi ɗon a nawna e woni waaloɗa hara e faɗillaw ka wata hannde ɓe ko ɗum waɗi ko islam on aqida makko on landi ko ɗum ɗon gaɗi sumulul umami al insaniya moftugol moftanuji l'islam ɗin neɗɗalankeyankeji ɗin al umamul insaniya moftanuji neɗɗalankeyankoji ɗin wa tusaful aqida al islamia bisumul aqida al islam on no sifora moftugol li asmalu banil insani min kulli jinsin wa milla kono aqida al islam on ko leetel mo tawata no mofti ɓiɓɓe yimɓe ɓe ɓiɓɓe banu adama fof leƴƴi ɗin fof e diinaji ɗin fof aqida al islam on no mofti ɗum ɗo fof en timminay hannde ka e darto a darɗan to waɗa en darto aray ɗon ma ɗum adden ha ko amin amsilati dalika aqida la takbalu tajzia aqida l islam on ko aqida mo jaɓata senditagol wa tusaful aqida l islamia bisumul aqida l islam on no sifore moftugol li annaha aqida la takbalu tajzia ko aqida mo jaɓata senditagol wala budda an tukhada kulluha be o fo o ƴette bi kulli muhtawayati ha e ko mooɓi kon fof duna inkarin hara oti yeddali hay hunde aw hatta sakkin fi ay juzin minha hara oti sikkitaki geɓɓum wu e aqida l islam faman amana bi 99 bil mi'a min madmuni hadihi al aqida wa kafara bi wahid bil mi'a lam yu'adda bi dhalika muslima mo gomɗini 99 e ko aqida on mofti kon o yeddi gootel e nder temedere o gomɗini 99 e nder temedere kono o gomɗini o yeddi gootel e nder temedere nden haray o kontatake julɗo ko ɓe gomɗina ko islam on addi ɗum fof amma ya gomɗini ɗum ɗo yedda ɗum ɗo ma gomɗina annabaɓe goo acca ɓeeɗo ma gomɗina defte goo acca ɗeeɗa ma gomɗina sari'aji goo acca ɗiiɗa aray ana a gomɗini ko ɓe jaɓa fof ma hawka fof ta gomɗini feccere acci feccere gasata gasata
ko ɓe gomnina fof fal islam yaqtadi an yusallima al insanu qiyadahu kullahu lillah aqida l islamu on no holli wonde koyo ooti jebbilan ɗoworgal makko ngal fof fi Allah yani ɗoworgal ma ngal fof ac jebbilano Allah bimana ko ya heɓu aqida istislamu lillahi taala a jebbilanike Allah a fof ma ina ɗum ɗo mi jaɓi kono ɗum ɗo mi wakkilaki tigi tigi on islam on no wooli fi hunde kaari ɗum ɗon miɗo jaɓi kono ko wooli kon fi hunde kaari ɗum ɗon mi ananay woɓɓe no woolo si waɗin haalani ɗum ko maccere noon ko angal liman mais ko be jaɓa fof ayni a gomninay julde kono jakka on a wakkilaki ɗum gasay jakka on a jaɓi kono korka kan a ɗum ɗon ƴettalima hade yon ko lutti kon ɗum ɗon walnaki non wanniyaki wakkilaki ɗum ɗon fof haray a jaɓali ko sariya on addi kon fof qur'ana on ko wooli kon fi mum fof e hadisi selluɗo on ko ɓe jaɓa fof ko yondiri kon e aqida e ko nandi ɗum wa yuminu bi kulli ma jaa min indi ko ɓe jaɓana Allah gomɗina ko ari kon immorde ka makko fof ko annabajo o yottini kon fof jaɓa amma jaɓ goɗɗum acca goɗɗum gasta assumulu bil imani bi kulli ma unzila ala rasulillah yani no moftiri gomɗingol ko jippina e nulaɗo Allah kon fof fal aqida al islamia la tahtassu bil imani bil ghaibi wahda aqida al islamu on hertora gomɗingol birnini nin tu mislul imani billahi wal yawmil akhir wal malaika gomɗingol tun Allah e ñalande sakkitorde nden e malaikaɓe ɓen wa innama tatanawalu kulla aslin sabitin no islam on aqida makko on no mofti no ƴetti kala lasli tabituɗo wa habarin sarigin e habaru gomɗuɗo sahha annabiyina selluɗo e mode nulaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wa ulima min addini bidarura andira lorra ka nder dina bimana hara ko be anda ɗum ɗon ko ɗum wiyete ma ulima min addini bidarura ko tata kon be lorra kan no holli ko be anda ɗum ɗon ka nder dina feere o ala be anda ɗum ɗon siko a woni julɗo faman jahada shay'an min dhalika kana kafira mo yeddi gotum e nder ɗum ɗo haray woni kefere fa aqaidul islam tatanawalu jumlata usuli wa arkani wa akhbari wa ahkami aqida l islam on no ƴetti lasliji makka on fof e tugale dina kam fof e habaruji dina kam fof e ñawoji dina almuqarrarati sabita tabintina ɗum ko tawata no ñiiɓi ka bil kitabi wa sunna ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo Allah fa dhalika muqtadal iman ko ɗum ɗo woni ko iman on holli ɗon iman on ko ɗum ɗon landi ko ɗum ɗon iman on holli ko ɓe woti gomɗina fof amma yeddugol goɗɗum jaɓa goɗɗum iman aqida l islam on jaɓali ko mofti fof na gadaya ko muraduji ma wi en probléme ji kono ko yiltugol ngol e français on inna probléme ko ɗum wirten muraduji ko probléme ji woni gadaya ko muraduji hunde kaari ko ɗum wiyete kadiye wayantasiluhu ko ɗum woni o ɓiɗamo o sortam wano mesela sortirte ni ma ɗum wano bullal yaltinirte ni ko ɗum wiyete intisar ko ɓiɗugol sortira seeɗa seeɗa ma wano ndiyan ni tawi ɗam haɓɓi sintina gukku ngukku infisal ko seedugol nattira ɗum ɗo to nattira ɗum to isdiwajiya ko paakidirgol yani fawidirgol isdiwajiya on ko fawidirgol goɗɗum infisal ko sendugol ɗum naɓira to ɗum ɗa naɓira to ɗum e ngulendi ɓernde nden ko woni ngulendi ɓernde nden ko liman on e ngulendi ɓernde si liman on no ka nder ɓernde hara en ɓernde nde no mari ngulendi kun téléphone mon ɗo
kako woni ɗo kono ko woni nder ton ko watta ha nodda kon wiyete ko watta ha nodda kon si ɗum ɗon ala noddata ɗum o wiye réseau ma réseau si ala nodday a ɓernde nden kadi si yimano ala haray ngulindi ala ko ɗum wiyete hararatul kal yani ngulindi ka ɓernde na hennu ma'rifa ko andugol wa'ayu ko faamugol hiɗa anda hara faamaɗo Allah daali wa ta'iyaha uzunun wa'iya ko ɗum wiyete wa'ayu ko reenugol faama ɗum wiyete wa'ayu reena ha gasa faama jento nana jaɓa ɗum wiyete wa'ayu wa ta'iyaha uzunun isdiwajiya min ko paakidirgol goɗɗum e goɗɗum ƴetta ɗum ɗo fawa ɗo ƴetta ɗum ɗo fawa ɗo ƴetta ɗum ɗo fawa ɗo ɗum wiyete isdiwaji nam na awa awa na on jarama yottike miɗo salminamo min kadi na fazza ko weddiɗo yani goto bajjo ɗum wiyete faz bajji mata haati ko wembareji ko tawata philosophie on wembinte hakkille ɗen ha ronka ko jogoɗa ronka ko nanga si philosophie hukkike goɗɗo aqida makko bonay ko waɗi o jiɓoto ko hendumo nanngani na wiyete mata haat awkoɗa e probléme ji ko a anda fimum a anda ko jogoɗo infisamu ko sendugol goɗɗum senditugol goɗɗum wiyete infisam na la tattakhizu ilahayni isnayn kono ngaya on wiiri ka la tattakhizu ilahayni isnayn wota on jogi to reweteɓe ɗiɗo na eywa aqida l'islam on senditata neɗɗanke hakkude reweteɓe ɗiɗo a haɓɓito to a weltinayɓe fof wawata na no wawi wano majjuɗo marɗo kohoɓe sappo nde oɗano nulamo oɗa kadi no nuldemo oɗano yeyna yawro yan enna julde wano enna wonu ɗo o yayinna no yaw andi wata gasude ko noon wayi sifa muɗum ko noon joga go reweteɓe ɗiɗo kadi koni oɗa inna wonu ɗo o yayinna yaw haray waɗ senditike ko reweteɗo goto aqida l'islam on holli la tattakhizu ilahayni isnayn na dong kasih ingat dari keluar betul itu doa aneh